Ndabasuhuje mu gihe intambara y'Uburusiya na Ukraine ikomeje. Amakuru mashya nuko Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangaje ko abarwanyi 770 bose bari bihishe mu ruganda rw'ibyuma rwa Azovstal mu mujyi wa Mariupol bamanitse amaboko mu masaha 24 ashize. Muri rusange abasirikari 1730 bamaze gushyira intwaro hasi nk'uko umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya Major General Igor Konashenikov yabitangaje kuri uyu wa kane. Yagize ati mu masaha 24 ashize abarwanyi 771 babarizwaga mu mutwe wa Azov bari bihishe munsi y'uruganda rwa Azovstal bamanitse amaboko. Abarenga 1730 barimo abasirikare 80 bakomeretse bamaze gushyira intwaro hasi guhera ku ya 16 Gicurasi. Abasirikare ba Ukraine bakeneye kuvurwa bajyanwa mu mujyi wa Novoazovsk ugenzurwa n'ingabo z'Uburusiya mu gace ka Donetsk. Uru rugamba rumaze hafi amezi 2 rubera muri Mariupol rutsinzwe n'ingabo z'Uburusiya n'abarwanyi bigumiye mu gace ka Donetsk. Umujyi wa Mariupol muri rusange wafashwe ku ya 21 Mata, ariko hari abasirikare benshi bari bakishe mu ruganda rw'ibyuma rufite ubuvumo hasi mu buryo bakuragamo byafashe igihe kinini. Ariko ibihugu by'i Burayi byananiwe kumvikana kuri peteroli iva mu Burusiya. Komiseri w'ubumwe bw'Uburaya ushinzwe ubukungu Paola Gentiloni yatangaje ko ibihugu bigize uyu muryango bimaze kumvikana ku byiciro 5 y'ibihano bimaze gufatirwa Uburusiya, ariko icya gatandatu gikomeje kugorana. Kuri wa gatatu yatangarije Laila News 24 TV ko nubwo bakomeje kunanirwa kumvikana ku bijyanye no gukumira gutumiza peteroli mu Burusiya, amaherezo bazagira aho bahuriza. Yavuze ko nka Hongiri yabimburiye abandi kutemera uwo mwanzuro atari ukwibushaka, ahubwo ishingira ku miterere yayo n'izindi ngaruka yagira mu gukwirakwiza ibijyanye n'ingufu. Kugeza ubu intumwa z'ibihugu z'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya ntizirabasha kumvikana kuri icyo cyemezo, aho komisiyo ya EU yari yasabye ko ibihugu byahagarika gutumiza mu Burusiya peteroli bidatunganyije nyuma y'amezi 6 icyemezo gitangajwe n'ibikomoka kuri peteroli byose guhera muri 2023. Iyi komisiyo yavuga ko nka Hongiriya ndetse na Slovaki byakomeza kugura peteroli mu Burusiya kugera mu mwaka w'ibihumbi 2024. Andi makuru ni uko Uburusiya bugiye gutangiza iperereza kuri Amerika. Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ingabo ziri mu bikorwa bya gisirikare muri Ukraine zabonye ibimenyetso by'intwaro zakorwaga mu binyabuzima. Ni gahunda yaterwaga inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuyobozi bwa Kiev bwo byahise butangira gukora ibishoboka byose busibanganya ibimenyetso. Leta ya Moscow yatangaje ko igiye gukoresha ingingo ya 5 y'amasezerano abuza ikorwa ry'intwaro ry'ibinyabuzima, kandi ngo izi ntwaro zikaba zigiye no gukorwaho iperereza kuri leta ya Washington. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Marie yabwiye itangazamakuru kuri wa gatatu ati turimo kwitegura gukoresha uburyo buteganywa mu ngingo ya 5 n'iya 6 z'aya masezerano, aho abayashyizeho umukono bafite inshingano yo kuganira hagati yabo ku byemezo bijyanye n'intego z'aya masezerano cyangwa se kwishyirwa mu bikorwa by'ibyo ateganya no gukora amaperereza ku bikorwa byose byo kurenga kuri ayo masezerano. Ni ibinyabuzima byatunganywaga byifashishwa mu buryo bwa gisirikare bishobora gutera uburwayi butandukanye bukomeye burimo nka kolera, umusonga, ubushyuhe n'ibindi. Byahise bisenywa bwanjungu guhera ku ya 24 Gashyantare. Hari amakuru kandi avuga ko ibyo bikorwa remezo byasenywe hagamijwe kwirinda ko ibyo bikorwa by'ibanga byagera mu maboko y'Uburusiya. Mu gihe Turkiya yarahiye ko Finland na Sweden bitapfa kujya muri NATO, Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan yavuze ko ashikamye ku cyemezo cya oya ku bihugu bya Sweden na Finland bishaka kujya muri NATO, abishinja gushyigikira iterabwoba ku gihugu cye. Kuri wa kane yabwiye abaturage ati
twavuze oya kandi tuzakomeza muri iyo nzira. Erdogan kandi yavuze ko yizeye ko ihuriro rya gisirikare rihuza ibihugu by'i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rizabasha kumva impungenge bifite ku kutemerera biriya bihugu kwakirwa. Yavuze ko ari ibyemezo birimo gufatwa uyu muryango waguka ugana mu burasirazuba mu gihe biri mu byateje intambara y'Uburusiya na Ukraine. Ni mu gihe Turkiya ishinja biriya bihugu gushyigikira imitwe y'iterabwoba y'abakurde inahungira muri ibyo bihugu yisanga. Yakomeje agira ati duteganya ko abafatanyabikorwa bacu bumva impungenge dufite kutwubaha ndetse byanashoboka bakaba banadushyigikira. Erdogan yanashinje NATO ko mu bihe bitandukanye yanze kubafasha guhangana n'imitwe y'abakurude ku mipaka ya Turkiya. Turkiya ikaba yarinjiye muri NATO mu 1952 ndetse ni kimwe mu bihugu bifite igisirikare kinini muri iryo huriro. Uburusiya bwirukanye abadiplomate ba Portugal. Uburusiya bwirukanye abakozi 5 ba ambasade ya Portugal i Moscow nyuma y'uko abadiplomate 10 b'Uburusiya muri Portugal bari bamaze gutangarizwa ko batakyemerewe kuguma ku butaka bw'icyo gihugu. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yatangaje ko iyo ntambwe ibangamiye ubucuti izagira ingaruka ku mibanire ya Portugal n'Uburusiya. Kuva intambara yo muri Ukraine yatangira, abadiplomate basaga 300 b'Uburusiya bamaze kwirukanwa muri ambasade zitandukanye zo mu Burayi. Kuri wa kane Uburusiya bwatangaje ko nabwo bugiye kwirukana abadiplomate 85 bo mu bihugu by'Ubufaransa, Espagne n'Ubutaliyani. Uburayi bwo burashaka gushyiraho ikigega cyo gusana Ukraine. Chancelier w'Ubudage Olaf Scholz yasabye ubumwe bw'Uburayi gushyiraho ikigega cyihariye cy'ubufatanye cyafasha mu gusana Ukraine nyuma y'intambara ihanganyemo n'Uburusiya. Yagize ati gusana ibikorwa remezo bya Ukraine no kuzahura ubukungu bwa Ukraine bizatwara miliyoni nyinshi. Yagezaga ijambo ku badepite mbere y'inama y'abayobozi ba EU, aho yakomeje agira ati twe nka EU tugomba gutangira gutegura ikigega cy'ubufatanye cyagirwa n'imisanzu n'ibihugu bigize EU n'abafatanyabikorwa bayo. Uyu minisitiri yanavuze ko ku bushake bwa Ukraine bwo kwinjira muri EU bwangu ko nta buryo buhari bwatuma hakoreshwa inzira z'ubusamo. Ati bibaye ngombwa byaba bitaboneye kuko nari n'ibindi bihugu byifuza kwinjira muri uyu muryango. Avuga ko Montenegro, Serbia, Albania, Macedonia ya ruguru, Bosnia ndetse n'ibindi bitandukanye na za Kosovo imaze igihe mu rugendo rwabyinjiza muri EU. Ati ni urugendo rwo kwinjira mu muryango, ntabwo ari ikintu cyakorwa mu mezi make cyangwa imyaka. Ayo rero yari make ku ntambara iri kuvuga ku Burusiya na Ukraine. Bashimira mbifuriza kugira ibihe byiza. Kore kuri subscribe niba ukunda amakuru tukugezaho ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Mbifurije kugira ijoro ryiza mwese.